la yasazi Alright. so wena njani Mina manje la problem. so wena hamba njani kuthiwa onesisa so wena njani hamba unjoyinele umuntu Ma uyafaka vile esincane hayi ngiyakufakela esincane wena njani emuntu akuladazamara njani kunethwa lizulu kuphela so wena mina yachucha move ngana sami so kanti then something la find gaga hayi sweet kuleli video umuntu usungachayisana lento engamanga makuyizinto ezitholakalayo noma kuyizinto ezingatholakali kodwa ebesikucela ukuthi nxa ulithola ividiyo leyo ulibukisise kahle and ulithande ulishiye la noma kubani omaziyo oseduze laye umngane wakho noma umbani noma layo umuntu uchayisane naye xoxa kansejwayele uyakwazi umntana umfakela leli video ukuze sikhiphe amanye because maningi esingalikhiphela wona. Mjala. Hayi mjala ngalo Mjala ubani? Mama ukathini. Sorry ngasithi sonesikhuluma lokho bhuti amasizana. Hayi labazi yazi lo mngane wami yazi izulu ukubona lapha izolo so amzukulu wami umngane wami yezwa vela athi asiqande yazi. Owasecabanga ukuthi athume wena? Hayi utantshoza ukuthi ilezo kuyahaya amamonya sohlongihaya njengemonya. So indoda enjani sibulethi nyamunye umuntu ukuthi la uyazithemba. Hayi senjalo umngane wami sesesifuthi lesiso. Thembana. Ibinda sejele sike sangena ejele but ungena ejele asifisa senze izinto ezinzima hayi. Oh. Sasikhombisile umfazi womuntu la wacela esibophisa kodwa ayikwadlula. Okay. Kade sesingamanye ubhodi sesonto. Alright. Ngiyakuzwa. Okay, Thambani imngane akana lo. Sourceman. Oh. Sourceman living lapha uyakubukela lokho zeni Russian TV. Yeah. Uyakubukela. Yeah. Uyakuphuma kulona kuyisobonga ukuthi akidayihadi mina ngabemile. Oh, okay. So my plan ban ngize njani? Hayi. Manje isithunywa phela kamina ngihambisa impela. Hayi uyagcwala sibili umpromisile ukuthi hayi. Nxa into zingahamba kahle sizadla sonke mina nawe. Tshelaze ngiyabuye yena ayekele ukuthumela wena. Angikhuluma lo muntu ngcwe. Ngithi sofike into ku right. Yeah, ufukusho njalo. Serious? Yeah. Serious? Yawulala kusebenza phela. Yeah, sebenza. Hayi ukuthi usweet nje empilweni zakho. Ngisweet nje. Nakakhulu. Hayi ngayihlula sizabona mina ngabuya futhi. Hayi mana ngimbiza ngayihluleka. Akula problem manje. Alright. Kanti kamumbani? Onesimo. Yeah. Alright. You sound so sweet. I'm very sweet. Hayi, uhle mntwana enkosi. Okay. Amen. Thank you. Ciao. Afastalo senze njani azihleli phosela ndoda bexo phasi mntwana ngamtshela iRussian TV wawela wahle wangena mhlambe nimeni ekutha ku die hard wahle wawela hayi sokumele uwenzani hamba phone nje uyahluleka lapha njengoba unjeni uyahluleka lapha awubhale hayi ayafika mana ngifika sinalo mina ibizo lami kuthiwa nguSourceman ngihlala la eGasafu lapha umfombani kanje Butani kanti kahluzela uzengani la kithi oleminyaka ngithe kahle kahle ungasiza ngani Butani ngoba ilanga leli iqonda ukuthi kumele ngesama kulo munye ubhuti nje owabuya lapha bengithume sami umlayezelo eminye imlayezelo kuwe bhuti wakho kafikanga kwafika ngomunye ubhuti wobomvu hayibo bhuti hayibo ngonazo ke hayi angithumela omunye umuntu mina la kwazi kwangehlela namhlanje angibonanga into kade ngilandi ngikade ngiphathi sonke la wafikile serious sorry Butani anzange ngabona muntu la nje Butani nje basubuyile ke wena la la khuluma ke into eshilo ku Butani Butani mthumile la
into ade ngithumezwe but khuluma benzithi nje kungana la obvious futhi bengiyakuthanda bantu into obvious naleyo manje kodwa but into obvious la ungakona ufanele wena uyindoda enjani ethumele indoda ukuthi izontshela ukuthi uhamba kanjani phakathi kwenhliziyo yakho yabona thina amadoda umuntu omthandayo amesaba shem yebo uthi uzozikhulumela emntwini uqale omthandayo nini khonoko ku ngize ngo bona mina bona but so uyabona but yikho nje but okuningi vele bengikutshela umngane wami okuningi ngabe kutshelile because yabona lazimosha into isikhathi eziningi sami ngitshela umngane wami umosha isikhathi sami